Mame ma akwaba emfa umbra Ghana insem TV GH so wofre me adwoa searching. Sa niam we so no contract niam bebre on so de man na wa anyanti no se bibio be on de wo fa we no afari hospital no one de ka no wo bibia wo ye bibia NDC for next si o mo aso no ne yira for mo tototo do ska akokodi o mo ngeti kaketoa niam contract akọ no nya de ketoa etimema mo ngegi ne so so be sign people na be say we wonu onye ni papa bia no ye betwe na akọ yoku na bibi no court sem be sa na ya consider say they said o ye die asa me boa me niam June July meba adwuma meba mba be ya boa mo that is no obo that is no obo onye ni pa bia asa mu gigi ne so ekwa bia de o ye bia so no so ko gira mra nim no mo fa ne ko gira ho near you people as I support those cause on there sa akwa ehunu so enipa boni ni number 1 etonye obi a ese waba ba o ya ni people ye ni so mo timi ma ada kan hu do base obo for base mo Ghana ni bia ni da reset ko agenda ko so enhihye pa ko so no na kan individual de o mo sabeka apart from no bibia ko so ye etinya wo kan Japan na be ka ho ada na nka ba ko no na no de lucia no nka ho wo ka ho de na ade ba mu wunti me hu etu ma mo ngegi sa akwa we so onye obia wo pro no pe sympathy NDC wonti no obo sa atwene we no e bad drum no obo mu no ti me NDC for ngegi e ba NDC for no so bia de na start na no so mo nya ni papa de aba fie wo ba beto mo na wo fie akwa onye papa bia me ma mo ngegi mo Canada Japan emenya wa adwene da ise wo so sen MPP emenya wa adwene da ise wo wuni MPP ma MPP begu emenya wa adwene da won so nsen MPP party na da ho no mo no wo ye nya atwom dodo Kennedy wo ye nya atwom kase hu na wonam ho kasa in the name of na wo kanokware wo na wo kanokware no bisa wo hu se mokoto flag bearership aba no na wo na wo wini ya nkasa kasa hu we obenam ho aka na wo ye so bitter wo ye oni brefo beifo Kennedy Japan wo ye oni brefo MPP party no misi wo nson sen party no wo betimi afi party nim na minim ne antikura a wo so wo party nim abesi na wo Kennedy Japan wo da ho MPP ma wo ntimi mpamo fi party nim wo ye hena with you or without you no MPP is gonna win 2028 election wo yo bia wo ye so bitter wo yo ni brefo beifo we say yema time up to June 2027 starting ne ni awopese we ye bia no mfa nkwahye June 2027 wo fiase ne ebetumi abase ebedu June 2027 na wewu ebetumi abase ebedu na watore mum ebetumi abase ebedu na woda yare mpaso enti nne ya wotumi kasa no fiase ne ne yehwe ne awobetumi aye e na wo fiase buru nsu ntema na ema wani bre enti fiase ne bibiara niwa wo Kennedy Japan obetumi aya wo de bebre MPP ase meka kire wo pain wo Kennedy Japan mi se wo nka MPP ho a MPP eringu wo ye hyehye wo ye huhu wo ye tuno no dodo wo di Asen Central MP for 20 plus years then na wo ye wa Asen Central and as I sit na we fa MPP for nhwere ye wo ye bibi papa bi wa Asen Central anka even wo wanko biem krampo no anka sit na da ho MPP dim wo ye nya atwom then na wo ye wa Asen Central investors ahe na wo de won ba Asen Central si e won na to aba ma won ti won bebuebu enwuma wo ho na youth e wo Asen Central nye bi ye wo ye nya atwom dodo obi a oyeti wi na be na adwene se e na Kennedy kanokware wo ye nya atwom won kanokware pre wo ye nya atwom na wo ye selfish wo e ka won ko a anka yen kukura MPP party ni nyina nsi wo sere so ne awo be ka no na ewo wo ye hena enye wonfom so ekufu ado na amo bin so wasoso taso na abedan bin wa mo bin so amoase na nne bon hye wo ma MPP fo no hwenem omo so wo so na nne wo di disansem hunu we kire MPP fo wo ye hena ma ye ndwen ye ho wo ka ho wo nka ho MPP win election 2028 Yaza wo de won ko ani nipa wakọ election wo kurom ha wawe
a wonti bi da Kennedy wo kompre kwa Japan wanya ho abete ye woni wo kwaba na okura wo ye businessman no wo so wo bre wo kwaba ya konkonsanfo a ya tenkwankwa anuase ye ni dwumadie wo be kwaba abeto ye Kennedy wo be kwaba abeto ye onko ani nipa wo de wo ko election wo krom ha wawe wonti bi da 92 adubu ahenom ko mon kasai mampani kufuo 96 nko kasai nye the year 2000 na kufuo be di Ghana anim ta mampani Atames mon kasai Yewura His Excellency John Dramani Mahama mo mon kasai 2016 na wonti krom ha na dwamama e ko election odi ntwo onko a ni nipa wo ko election a odi ntwo 2008 Akufo-Addo won kasai Akufo-Addo a no office wa fa election awie 2008 ko kasai obokọ sha akonfo samene ba omia akọ election ma nyanti no bibia nyimu Kennedy Japan bufu a wo behave ti sa akwada ne ye woni trim ne na adwinim ne na no this wo kanto abontene MPP delegate anto aba ma me menti bi da mi kokwa pai me Kennedy Japan be ma mi wo sika sei na makọ election a mawie menti bi da okura sa wo fata se wudi mampani ba omi ade mfata wo a wudi twasiri twam atem e na wo twa ti nsuo wo twa kankan okura sa wo fata se wudi mampani ti ya nto oba ma wonti no da bi ebegu engu a wo bua fu kuro yi mu a wonti bi da so wakọ election na wawe Kennedy Japan wonti bi da wonti mi nye leader wo kuro mu ha Medical kan chiro se o political career no wase no wato atwene da yedi se wo so ukoi na Dr. Mahmoud Bawumia o wie na dwuma kura brand champion eba enti tutuso no waduru ntem so obefa kayo so obefa nduya kayo tutuso no waduru ntem o kasa too much Kennedy pese wiasmu ni panyina hunu se wono nko ane bofo da bi Kennedy Japan nya bone da ya bia Kennedy Japan ye bofo ana NDC fo ye sei ana me ye sei ana MPP fo ye sei ana me ye sei Kennedy Japan ye bofo Kennedy Japan ye bofo kureimu benka tachi o ne ma na buru atwede ade ya no ne ma na buru atwede Kennedy Japan ye bofo kureimu na me de me ye saint ene ba no corrupt wa me ye saint wo Osi yenyawo neton MPP party faji contract wo Kennedy Japan yan nyawo neton MPP party man NDC faji the contract wo me ye saint na mabunu mu bidi na chi nkwasiafo ne yedi akwa we yachi na Kennedy Japan de nipa ye hu so onye corrupt no na wontimi nyama mpani wo wontimi nyama mpani wo kurum ha kwa nwona gane kopa konwa tosi wudem ne tena so untimi nyama mpani wo medi twasiri twam atem e wo kuro yi mu ne ameto so abasa mampani ensi na ane tete wono kura wonke ye bodwa wa ahemfia ka wo ba ho aye pamo ane tete wona ye bodwa kura wa ahemfia wo Kennedy Japan ka untimi ngura hobi den katachi otoma ho Kennedy Japan si edunka tiamu nyina kura omo ayi emudie mu abeduru ne pemampani adi ngadi etwasiri twam ana atwa kankan ana otwa tinsuo ana wei ene wo pemampani adi na wo pemampani adi na okeka sansem hunu wei ho na adwen se MPP delegate ya bodam ne yeti krom ha ya meto abamaw bedi yeso se mampani kopa konwa bi tokosi dem na tena so be bia ni ho wo benya mampani adi wo krom ha Kennedy wo kompre ko Japan wei now wadi MPP party nam and wadi ye lala ana evidence ye kurame ana we ye kurame ana mi ko de base e china mi ko de si opa ko de mu ye mfa ho Kennedy wo kompre ko Japan uti kurom ha Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ebe ye mampani 2028 opa wo kwa fa sign wo mpa so ene wo temenka fa sign wo mpa atifi 2020 uti krom ha na yasua Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia in 2029 okrom ha o kasa too much as if sa won ko ane bema
Ade am kuro mu sika ni ba ko a waka wo kuro mu dabi obia ni sika eda botom de say yi okompra ko Japan kasa me ma na battery so te so wono na ma Nyankopɔn mfnama yedede kuro mu ha asif say ne ho na Nyankopɔn bo abosia ede hwe ne ma enipa nkasasa nipa enkasasa Panisi yaswa ye bia jai yankaswa ye bia toaso o kasa dodo oni afutufuo eni edi nachi ni yeye no yodio na wa ho no se ayi ana wonam ana Kennedy yo no wo hunu de wanya no ho na me ye bema hwan na wo ba ye wo ba ayi na tua ho wo ye bema chen hwan Kennedy Japan. Canada Japan said July 2027. MPP for Bema mu showdown. You know, we are ready in the common. Even your better. MPP for me ready. Me see July 2027. Me no more action. I will Ghana. You'll be surprised. You think I'm stupid? I'm stupid to come and follow you guys again? I'm stupid? Honorable. We have a cut 10 cents of Canada Japan. No wait and see what will happen. 2025 January. Canada Japan has been feeding U&Ur, special prosecutor, any attorney general information about past MPP government and then appointees. And he has been snitching on MPP for 2025 January. Esuma si jadie na wani NDC for di na say ye hu ye NDC for na snitch on him NDC for na the information eba how can Japan come hama fie ekohu abeg promise say obetimi ama omo ateli MPP for obetimi ama omo the MPP for atu prison obetimi ama MPP party ni agu sa ne mani nyina we have them we know NDC for na but you see ask yourself say eba ne say na bepimene upon all the information in documents Canada Japan the ama U&Ur ne BN9 ne attorney general won't mean daily MPP ni ba kumpusi. And it's because say and some now what they call no documents no they call no there is nothing incriminating about them. There is nothing sense be any nyanse be any me say Canada Japan, what is a Canada Japan? They say na I will spill the beans and the MPP for my be exposing some formation in documents now what can you what the ama NDC for the da or the ama U&Ur for the da or the ama BNI for the da or the ama attorney general or the ama the da or the ama Mahama no the da but sense be any there is nothing incriminating BBN I prosecutable anything I may know kase ni MPP MPP ni bia Angelini yemfa court ma court Angelino enti we MPP ni we pass appointee we MPP ni now what second Japan kase ana I will